Hello friends, welcome back to another video. Till tonight say to the meetam tanin dong in comment watchon. Facebook nga hisum earning ta ham hello kon khan iti bol tham level iti hel tham ti watchon hin dong hi chun video hun ki sema hin pula kona zone again hin ngai pe hin vet pe channel a tha ne lungset and like share subscribe in wall pe di nong ka hin tiang ve ki pa masang comment chula bunga hin ki pa ka video ha pula kona zone ke ne hin ngai pe hin vet pe chen ki pa thu ken se na channel a tha ne lungset and like share subscribe in wall pe di nong en tiam ve direct panutin masa pena hi hoya che du ham ti le live a kain bolden facebook alui facebook mang nahi ale level nal first level chu 50% chu achanga ki complete hena atha nahi a hi le account na ki hon ding na ki hon chai ten le chun ep na bol ham ti le na facebook chu professional dashboard na ki koi de hena professional dashboard na koi ding chu video ki sim tan iti ki bol ham ti ho ka ki bota video na check thale chun noi langa mai the na tela na ki hon cha ten tia interface din tela langa 3 line a na mi ale professional dashboard na koi ta hi ja chun professional dashboard na me cha ten cha hi your progress state tia min din ki I see the progress in mi le chun level 1 den na cha ke hi to a level 3 ka pha ta level 1 a den level 1 to iti ma ham ti le tia hi dena introduce yourself tia facebook no hana alui ni a hi le facebook hong san hi le nang hoya na na to ham tem bio data ti ho ma hin bio data ho chun na complete sai den chu bailam ta level khatna 50% na zo the na atha ni ala tia introduce yourself how mi le chun ta he ep ham ti le na bio data ngai na bio data cha he naki update ngai update cha ten ep hung ki dham da next a hi content ki sim na create content ki tin create content ep ham ti ala video sim ding alo reel sim ding ti ho chu hin chu na sim cha ten la na upload cha ten la chlai ma ma hi na mi de na create new content a hin mi le chun achang changa camera ham ai lo video na hum so do ten cha chu video ham ep yong la naga upload cha ten min comment hin bola le athat na point chu comment hin bola le na content a chu nang na comment back ngai na chu level a hin level a en ni kha ta ten le basic tools min te anoi la hin tol le chun basic tools min den cha hona mi ating na vet den na vet tho da im cha na bol le na vet le de ten na vet cha the new create education langsang on bol the lo guidelines yong na sim ngai na facebook guideline hi phacha na sim ngai page a he na sim chai ten la chun chon chu tik ki peditan then finish set up your page cha chu complete hung hin na chu ba ya first level ba ya ba hin chizo ten la chun second level hung chu de na second level ten la chun criteria hi them khat tam jep ji in ep ham bol de hung chen chon chu chidinga chu next video la kain sim de na je chon bula ko na zone ga in hin vet page ki pa thu ken se ki pa